untuk hambaku ada dua bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka, dan satu kelak di hari kemudian. Iya okkoelino, ya koto pura buka, ilau nyokoro. Okko itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre, soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum, di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Caranya itu sahur. Saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tale ya ronandre, tejepu, ite sampai nandre mate kewe tale. Napeti mau. Kemudian yemma ibaunna, dibaca salawat. Napayandre kasarana. Kemudian, terakhir, denagaga maturo, terakhir we, alaki werinu, terakhir etinu, wena al-kausar. Yaitu we ekuyomangi, mapella, macake. Usahakan ni macake pitamma, matamma yaitu pada we sa'ilatu ilalam. Irona bitta maka daiman fariha bidukhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran. Nanigi-nigi tau mario marenno. Nasabakna pulinna ulan ramalang maka yaitu tawe naharangangi po Allah Ta'ala nagisa tinaraka wa takalina. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Iro tawe ang nariko ang kay mapuasangi ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakatelu ulah Pak. Maka day nabita syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutomak bicara amalan. Ia ko ulan rajai ipegaiwi istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipegaiwi masalawa. Lori nabita. Makanya ulan na nabita tu. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Ayan itu ampai puasa sampai jam peni solat tarwih pasti salah. Lengi itu sampai jam peni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih ramalan ini jamah. Ia naliwangi ramalak dena ni jamah. Ia ko sampai jam peni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam peni itu solat laili asana arwa rakana tambah telu raka witiri. Nah, ya rumah kiro, tapi ya kota tarawih 20 rakaat. Sian rakaat biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade. Ya tarawih 20 sampai jam panemi arwa rakaat. Makanya tu dia itu nak ada solat tarawih, maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakaat. Mega tu tahu nasade angka hadis na Nabi teh cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam peni. Maka dari Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu? Tapi ia kota tarawih 20 rakaat. Itu ampai Pak Oko Mekah, sin rakaat tarawih na teh 20. Masere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruara karena berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian kata cek perlu sampai kami tentang makan sahur. Ya roman resubue maka dena bita
maka kan makadami makan sahur kayak pesigari itu makan manre sahur di waktu sahara. Biasanya sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira makada 10 menit, 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yunri manre. Nah, iya niko yolo na nyero tanya sahara sana manre tangga beni. Hah? Terpahan itu? Makanya maka dia Nabi tak akhirkan. Ismesangnya akhirkan. Capak namun roi manre. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pina pakak manre subuh. Ya, imsak pina pakak manre subuh. Tapi makalasi kak. Ya sama makalasi manre moka jolo, tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan, jam 4 biasa manre kak. Nah, macawe pimatu watue maka 25 menit tanah imsak, malah nak karo mataluk batu si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napa kak maniak manre subuh, ya ronak manre bama. Paham ya? Nah, magini Pak Koro Pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubuh karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau CDW. Napa minum manre karoma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre nak balik. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lah ada tuh karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5, makoro. Kurma, yo pudi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti apa upake kong kata memang puasa nama rajin na sedih maka dawat tua galungangi na waktu puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara taman resubuh. Cara tak mantai subuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawuf ini itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, tale ya ronandre, tejepu, ikasapai nandre mate kewe tale. Napa timau kemudian yemma ibauna dibaca salawat napa yanre kasarana yana tu nak kadapan re nyawam supaya dia temu dodo nyawa ko temu puasa. Kemudian alasi yang kedua aja tapi si bapak kanreang alasi ronan rewe kemudian aja timawi cukup yanre aja na tu mana pesa napi baca salawat napa yemma yana tu nak kadapan re ruhmu napa yalasi napa yanre biasa kata luruh, nah toh jadi pertama, kedua, ketiga. Yang itu nak kada pandri watak kalem. Agak guna apa? Namunya itu talui tandri gan nak tahu ni. Angkat tu biasa kuma puasa nasa itu ya umaliwasa mendak kama. Ukui wai na kunci na mati itu. Angkat tu nasa ya dia tu siya kupura buka umadodong. Dia uli marigagay, berarti nyawana dia na pandri itu. Namun tu sikiri nang kato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia, kasikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe, kaya polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya, pedi ulu kimatu, kaya tak guru cukup, sikiri biasa saja. Kupure nak tandre makoro ketelu, ala ni pakan reang, napaki mandre. Kuncinya, aja tepak genak bali timpu tak, paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Dendru lek bilang, ya kode tu lek bilangi, ndak usah dihitung, tak kalangi bawah nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak nah. Ya. Kemudian
Terakhir dena gaga maturo terakhir we alaki werinu terakhir etinu wena al kausar. Yaitu we ku yomangi mapella macake mapella macake. Usahakan ni macake pitam matamma yaitu pada we saelet tu ilalam. Yaku yaitu pak namu dua ngaso tade ini udah namri gaga. Yaku yaitu we si jaji ngetasan. Yaku mapella itamma ina petate 10 rakoni. Hukum itu mon rukun Cina. Madari gitu maka dah maji sa di madari ka mapuasa madari itu dia pernah tangga susah di ngorakong madari itu menyamas di letu rewe dia rakong hukum itu we dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yamak. Jadi aku tamma ina mapalla tau lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia na marigaga. Namo turu pusa emaga dia na marigaga. Tu lima nyama pa penading, tu lima cekek oleh lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir. Dia na tumang puasa agak kumani je. Mage na saba iya roses sana Pak nasa tumak balu. Sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang pengelih. Maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu. Narasakan betul. Ya komeki ma puasa. Ya mesti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah. Nama dari marajing. Ya bana tu tak pakai. Ya kode nanya tu tak pakai. Tata tu kak bani lilata ko kadang tak ko asia ngangi. Ko moto ki weden tu sempat makan sahur. Tata tu kak bani lilata ko capat nak kadang tak baca nak atai nak ketelu. Napa masalah wak cica napa yemak. Itu. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampang ya Pak Bu, ya modal lah. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Dah. Cuma mega je tahu mah puasa tuh balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Ya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak galas kota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume mato nanre darah. Maki itu. Racume mato nanre darah itu. Apa itu watakale pak yero sarap kami mati asa sel sarap. Yero sarap nolai darah yero. Saluran darah itu nolah. Yero darah pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iyalah kali barakang nareko angka pipa nola wesi tau jalan pasti lumur-lumur bandrena. Do macare pa. Jadi yero darah mako mati itu sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tunang kamadak ke okoro malakat ya na tunang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko tumapuasa na sabak de gaga andre nandre darah nasabak de na tumanre iya na ronalo kwe wirin na sarap nalaga makanya mapai elo nasabak racume mato nalaga. Yan na tu ampay no tu timbangannya ko to bunga mapuasa sampai 10 hari dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo no tapi ya ko hari ke-11 sampai 20 patawaduan naman itu no antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo tapi ya ko 20 na ke atas menre pe matimbangan itu. Yan na tu ampay nasaba ya tu ampay maka dan nabita saumut tasihu puasa ko sa rekwam mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Edo nasa bade na pahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendang. Kaya 11 denda deto ngesanan rekosoy tapi si pulumana bepay ko rewengi nambak materu. Nalam yang kanguluan na nasanre na patuli na timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam orang beriman itu makan dengan 1 usus, orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk nah itu kau tahu matanre tepat na dina mega nanre kau tahu makanya tepat nah.
Dena beto na meta manre mega to. Yan ang kataw magala manre maka de guruta malam matapa nih. Itu. Jadi oke itu. De tawah kana. Tahu pandri ini kan hadis babu. Maka de nabi ia tu tahu matapa cik dimi perlu napake ko manre satu usus. Cik dimi perlu na nalisari. Yo po tu kapere si bataw muna pi ko manre pi tu perlu na nalisari. Gitu. Jadi tandai itu to pandri tadi itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa stase hais magala ki manre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru Takek Jabdur Rahman Abodale saya tanya kemarin. Ko itu guru teman dari kata lu mina japu ko tu penewe nalai nala ni tawe kata lu mina timpu nala ni tawe pak jadi nasaba si dimetomi peruna nalisari ia rosesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang makiro aja mau tapas saya dia leta makoro de jadi ini harus dipaham betul ini agak berat ini. Hukum itu monro pak kuncina. Iya nae ke angka pak disengang ulolonga serena soko guruta Ki Haji Sodik. Di pare-pare. Ternyata itu rahasia na guruta kali pak bajah. Asera pulo na apa tahu umuruna. Cicak bang malasah. Mito manimate na ipasal lo rumah sakit. Ciat tama tapi nipasah. Agar rahasia nah. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Guruta. Maka dia itu Guruta kali Pak Baja, ya namelo matinro pasti manre paje. Ya komoto langsung manre paje memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata ya rupa jewe Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak jewe. Jadi aku mana suka joki aja no kuryase oringnya tatari Pak jenopi. Nopi napa tapat je itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Kak purani orang pengato maka daya kopat jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre Pak JCD na pamanre pure manre si Pak JCD pasti macca ya tu. Nasabak don Ibrahim macca tu. Kong kana tamelo ki ko macai ta sore manre pa jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan ko manre mi pa jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega agak aron itu nak dalam syahwat ko manre pa jena pamanre. Itu berkah apa. Jadi itu berkahnya garam itu. Ko napahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasidak kana meto Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi ia matu tala dasar. Jadi ia komat tarawih ki 20 rakana natako madwitiri memeni. Maka anja ko mawitiri memeni. Ko pura nikmat tarawih 20 langsung nikmat witiri supaya talolongan ni apalanna mak berejama. Matandri pahalana. Tuh as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berwasirina darajat. 20 pitu darajat na lolong atau mak bere jamae ibandi tau masampai jadi dia. Betul ngan ya rosi dia darajat dia necik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia darajat ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri monde na pong Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan ni sunnahna bere jamaah. Ya lain bere jamaah. Jadi ya komoto ki matu masam pajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh
mawitiri siwani. Nah. Tapi aja lalu nade tawitiri. Aja lalu nade tawitir ya, awitiri ki. Pamakina bita siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirakan nih, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witiri menamu misirakan. Jalalo. Itu witiri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Allah awitiri ki. Dasa ki upoda maka dia nang kata ma witiri mo na pamatin ro dia nang katulu-tulu makalele. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witiri itu. Kemudian ya to madari. Angka tahu pura berhubungan wanina na melo manre subuh de apa pana pura dio kada di moga wedding a jenne ki jolo na palau manre aja mo tadio magi dato ma jenne angkau kilalan na desa enarante maka de kong katau ajun nurangi na de na jenne nandre arone na tui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajen neki tapi aja jo tadio. Apa lo kamaki dio na capu wetwe. Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange na reko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tapahangnya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atang sopita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro bahangnya. Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko piki namo de to majene. Lobani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dai ajene ki nasaba na kunrui dalle e patapulosona. Nakiro, idi manih, kayak kami tolah. Nah, itu. Iya nih ko berhubungan nih, kosoy, mapuasa, makunraya degaga dandana. Natolay ban mici di puasana. Arwanewe, 20 mapuasa. Berturut-turut, 60 na sona. Maka damagi na arwanewe lay suruh matola. Makun rayede na pada melanggar maka de guru tapak propore sihab de na tama bangkung ni okko wanuna ko de na lempu jadi bangkung ni salah tanya wanuna tapahan ni maka itu yampai aronewe yaling kafarat. Maka itu situngan apa? Tapi iya ro tau pandri tayo Pak termasuk Imam Mali ang kalelep pendapatnya leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin, berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Malik. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi namo de na berhubungan tatta yan na pulo na mutolay. Magay Imam Malik matan rekalenna na pakalu akalenna na sangang kamabot timparu makalasi. Minum ni jolo na pa berhubungan. Coba re. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan, kaci di no tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasamu, tatta mo tolay, 60 na sona. Apa iya ro na kita ro, maka nang kakamabot, timpa rumatu, makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau panditaliannya dia napake Imam Mali to ha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubung aku mau batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata na pulo na mutolay. Pak makalasi matur. Na isame man Imam Malik kadang kamatu tau makalagi. Ko butim pari na macina la da ha.
Pak Mega tahu mapabuti komera malang nama Cina lada na lapasangi lo minu wesi kaca na pertama kamara berhubungan ci di menina tolai apa pure minu ite ke ina rona kare mamali de pokok na ia mun rusak puasa muci di 60 na tolai gitu ya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti paham ya ro itu kaidah fikih kemudian ia tuh kotoma sika gigi kotoma puasa de na batal puasa suntikan juga tidak membatalkan puasa. Suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan, sel makanan masuk. Jadi batal. Nah, ya kok masih kak gigi deh mereka. Nah, iya mi kok makalimo mo kicica katalu talu ay cica tama idu ay masalah itu. Itu jadi ya miko melo ki aman pada miko to majenne maka na wadi ga to makalimomo iya kuidi de tulip sare sa di makalimomo labi miko aja na tapi mo tidak patamay we inga de aja na kasunami le ricaban ni lima na pay patama pak jalo mako ka de na marigaga ya miko talay tiro imako ay masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian ia tu taluai tau natung kapah. Tau natung kapah talua. Ia kode to natung kai dia na batal. Ide na yamanan na tau taluai itu batal ka puasa. De. Itu ia ko mangutoy na mabok na talua de na batal. Kadai iya mi tapi ang kami to tau pandrite tu maka na pokok na ya mo talua. Maka dia tahu pandite teko ni tahu buncang ni. Buncang itu, madari itu kota masola ada narokok tanpa buncang. Batal itu puasa na. Kade natung kayero, yomi kana koti tiga ro na natalwa, itu yang jadi masalah. Dia membatalkan. Nasaba alasan nona maka dia kau tahu buncang kade natung kai. Tahu mabuk kendara kade natung kai. Makanya itu tidak batal. Jadi iya mi tahu natung kai. Kaya satu natung kat koti tiga ro na talwa. Yan na to. Membatalkan puasa. Manre minung mak bele de to na batal puasa tak diskomi. Tapahang manontong anu makaleleang ay masalah. Aja. Lebih mui ko matinro ki daripada manontong anu makaleleang. Lebih mui matinro. Makepalan ni ko to matinro ne ko to manontong. Kecuali menonton pacarama dia mereka agak tapi ya ko menonton ni makumui sorong ang kanya tu pak maka he guys na HP makokoy maka hega mapa mulai makalicubu kang kapita manang yang kemana ha iya jadi ya ko meki amang iya na tu nakada ulama na to Indonesia dega ko masere dega ko Makkah Madinah maka dai annaumu saimun al ibadah tinro na tau mapuasa ibadah. Jadi kau tahu matinro puasa ibadah. Hukum Indonesia itu tanya hak desa. Tahu pandrita mi paui. Ia ko ara ini cawaiki ko ipaui maka da manang ka makyat palatan tinro na magai. Ia ro tahu pandrita riolon purani na buktikan. Maka dia ko ki Indonesia te monro lak dia mangi ko matinro ini ya ko de. Pak iya nama subulak matanang katau baju calepa na ita diskusi puasanya itu tinro mawan no apa de nagado sana te ko matinro apa namo man na masalah de to gaga itu makiro yan na nakada tinro na tau mapuasa ibadah na sama iya ko de na tinro wat dingi pulu dosa iya ko matinro de na pulung makuram ya palanna do makiro tapi iya ko majenne kinapa masih kiri materu masih kiri naralanya peringarange na kenai hadesa maka dia nabi tayanang ka umak kumak jenne na paloliu na sikiri gang kata de peringarana siak jangi matinro seko iro watuna idila masam pajasunna ukilona pong Allah Ta'ala itu kan jana ko tumak jenne na pato masikiri na tak de peringarange baca la ilaha illallah gang kata de masalah apa talu tu agaga pak mana salat tu nomor si istighfar mana salat tu yang kedua salawat mana salat tu yang ketiga kata pandai tambah ini masih dekat kau tahu kasih sila ada
Mana seletuk. Namo puji riale mo ko tau kasihan sila ada tau ngamu sidakai letuk tuh. Jadi mana makia palang istighfar manasah. Salawat manasah. Takziman ala rasul. Itu. Jadi ieu tuh jama-jama mah gampala ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ieu itu ko ramalangi ieu pakewe makanja al-afu. Aja tak ada astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya pakai ti saliwanna ramalang. Ya kok ramalang Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya ti pakai. Magina al-afu, ya sange al-afu lai tip lai susu, lai kare. Ya ko makade istighfara lai tutu itip eksmi. Angkami dosa ilalat tatongko mi. Yang ko makade al-apu lai kare ni mati na tadeng. Jadi itu ramalangi malak ga dosa, denat tutu dosa. Ya ko yan tutu makada al-apu. Makanya tu Allahumma innaka afuun karim. Nah, itu pakai na sabak lak gami matoy. Nah. Ya ko itip eksmi istighfar sana. Ya sang istighfar menutup yang ada. Nah, itu pada ko to maroki na salam malaki tip eks na paywarnay ang kamuy oki ilalang tatong ko mi maputin pay tatday. Yo po ko ikare imakade al-afu. Itu sampai sampajangi malagado sa pa makade Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, malagado denat tongko. Nga to sampai mandari maringa papena din nate ko pure masampajang. Kada we maringa sa di ko pure ka masampajang. Itu sebenarnya al-afu. Pak Yeti isa na sampajangin nasa guru ta Profesor Dr. Rahim Arsyad. Isa na sampajangin menurut penjelasan na si Abdul Qadir Jailani 50. Dega gatau mulai male isa na 50 kecuali nabita. Ia sahabain ke 40 mi. Ang katau 45. Dega suku nabita mi mulai male 50. Makanya ko detul le male isa na sampajangin ro 40 30 nah. Ya kode tulle 20 nah. Ya kode mau patulle male 20 10 nah. Ya kode tulle male 10 na mo 5 mi. Ya ku ya ro 5 de to patulle 3 nah. Ya ko 3 de mau patulle cidi nah. Makadai se Abdul Qadir Al-Jilani namo cidi mi isa na sampajangin nulle mala tawe mamadaini na pake madece salama lino latu akhirat cik di bawah pala ikut tulle mali 10 jadi itu sampajangin pak tanya tujuan kan tanya tujuan tak itu sampajangin tanya tujuan tak iya tu sampajangin ala nih ipake si pak bicara pong Allah Ta'ala. Makanya maka di guru takali si dendre pakak kasak. Ya komelo ilangi ripatolo katamu pakiangi. Ya komeko malangi da apela kamakoro. Jadi ala ni ro katangi, ala ni ro pela tanya ro tujuan. Sampajangi ala ni tanya tujuan. Jadi tujuannya melo ki sifat bicara si bawa pong Allah Ta'ala. Na tumilau ibutuhkannya. Ya na to ampai ang kamana sampajan nagagay meloki joka sampajan sunak musafir sana yukun itu ilau puange meka joka pasalama ka ako akataku joka itu en kala sa dena mesau okula sawal matu tajam namanya sholat sunnah utama kapurani upodangi bimbangi pilih antara sesuatu bingungi yang kiasa sampajan sunnah istihara malam may tepa ang kayasa sampajan sunnah mutlak siagi yulek jama tak don rakaci di berselang ya na malam masa di tapai nak lauki hamala wai jenne na paki masam pajak iya rokoto kata bere lapas sami matui sinin na wading ni mak ganggu jadi pada ya rumah kada iya na kokoto kata bere na ipacikin ni mati aje be kusuk jadang ngero pada ni koto macikin ngokolangi itu. Kita coba gari nama-namai bialeta. Siaga kan atau oku isa na lino. Nama-namai gari. Siaga kan atau kulino. Tanna pada mi kasi si batui oku tangana padang pasire.
Onro dan ni taro kumelo yalo kuran nalino iya naro yala akali baraka maka dadanni paya edega gaulle dega la haula wala quwata illa billah ipacekken ni ajebe ko sujadange nappai pakanjaki silampuna adie nappaki katakbere yitai alewe menre mangolo lori pong Allah taala nappai singkaru akbar tumangolo na ayan to Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Ibaca pate Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna pong Allah Ta'ala yang maraja pakkamase. Iya ko pengasih. Berarti tanya rupa to tamak ilalang. Jadi itu sebenarnya zahir dan batin. Jadi baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Pakkamase na pong Allah Ta'ala na lengi iya na rin pangulo. Ar-Rahmanir alhamdu sinin na papuji tapangulo ni maka dato ko makadaki Bismillahirrahmanirrahim maka di pong Allah Ta'ala na puji atakwe na puji-puji ka atakwe alhamdulillahi rabbil alamin ang kay papujin na atakko lokoria Ar-Rahmanirrahim na panasay papujin na atakwe maliki yaumiddin nangakui ka atakko iyaka na'budu idi mi pungusompa wa iyyaka nasta'in idi to mi puwonri mi law tulong ang ilaw ni talisari niya ro aja ni paliwa bawang ya kana budu ya kana nasta'in talisari vi jadi iya kode talisari ya tu sampajange tala tujuan ni tapi iya ko talisari ya tu ya na tu nancaji ala kama gitu talisari pak aja tapala bawang ni nah iya tuh sampajange pakaka sak minalengi puang ini pakai si pak bicara langsung apa pura ni nabi tamada wala bisa pulau tau de pagaga ala makanja nawat di si sumpu sisa si bapuangnya angka si kiri tapi aide angka baca korang tapi de ya na tuh nakada tau pandrite komeko si pak bicara si bapuamu sampajako iya komelo kom mangkalingai ada na puamu angaji ko iya komelo ko si bawa puamu tapakoro ko. Oke makiro. Iya sanya tapakoro de ka baca. To cadat dungi bawa rokok makoi patundu ulu napai nawana we pakkamasena pong Allah Taala. Adam pangan na pong Allah Taala kuasan na pong. Tau make tu pak ko nasabari tati we matana nasaba nangakui pong Allah Taala. Si jamni ya tu nasa nabita masarola bine masampajasuna si saburakana. Makiro, angkat tu ibadah pak mapuncuk magampang ni jama tapi matandre palana. Tahu make itu. Iya na tahu make itu tapi jarang. Jarang. Madar itu kata na seketiano tama sih apa matindro tu ko tama belum tentu to matindro. Daripada di ticamana ngamputuna teh mabolo ngamputuna yano katuyano malas abut. De angkat tu tahu pak tamana masih tempat cukup. Nagay nasaba napakarajay bola nonroy makasibelo ripuan di na may makadadalino ko tilala masigi mamakon ang katong ako ito pa bu jadi yaro tingarangon na iya ka na abudu wa iya ka nasta'in maka di po ng Allah Ta'ala satu untukku dan satu untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta pada metu ko maka di po ng Allah Ta'ala ilauno waliko tapi materuki di na tumangin lokoro ya kana budo ya kana stay napa idi na sirata mustaqim maka di pada ko maka di malaikat ubi tahu pagai suruh dia magilaw na makon itu jadi aja talay tujuan sampajangnya aja tali tujuan yalay pakakasa untuk sifat bicara langsung pungi yalay pakakasa untuk panguloy kabutuhatta yalay pakakasa untuk burai bila satta kongka yan nato nang kiasa sampaya sunah aja. Paham ya? Dito ko na ba natawid ro? Ha? Di na baca pak baca. Muni mo ya to? Muni. Maki ini juga sebenarnya saya harus luruskan sedikit. Maka da iya ro ko ramalangi tapala mo jero pak dongan na narekotomelo buka di Allahu malakasuntu wabika amantu ala rizkika abtartu birahmatika
ya arhamar rahimin. Taman nih. Yang kedua agak. Yang kedua engkau pedona cidi. Zahabas sumau di tapla ero. Maki yaitu Allahumma lakasuntum purapi bukan dibaca. Karena di situ bentuknya fi'il madhi, bentuk lampau. Sama itu zahabas suma wa batalatil uru wa sabatal aju insyaallah. Telah basah tenggorokan, merica ga 3 ro na tede na pura minum. Nah, cuma mega tau dia na paham. Ia komeki buka bismillah ki. Napa baca doa sebelum makan, walaupun itu ada mendaifkan. Allahumma barik lana. Ko pura yaro napa ki milau dong, pura pi minum mandre cede napa langsung milau dong. Maka dai ukun itu nak kada. Untuk hambaku ada 2 bagian berpuasa. Satu di saat dia berbuka dan satu kelak di hari kemudian. Iya okwelino ya koto pura buka ilau nyokoro. Okku itu itarima pak dongang yang makan jalan. Cuma ini koto pura manre soromi sandre. Mestinya koto pura manre cedek na peminum di situ kita letakkan gelas, gunakanlah berdoa. Karena pada ko maka di puang Allah Ta'ala inun no jolo napa ko milau okuya. Gitu Pak Bu. Tapi mereka tuh tahu dia paham. Dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah tentukan. Napa tentu itu? Si bawa tuh capakna koto manda subuh. Makanya di waktu sahara itu kutuk itu jadi 2 tuh waktu makan jalan antara menjalan koto pura manda subuh si bawa ko pas pura ki buka. Ya tiak ko pura kak buka monro kak joko cinampak sekitar 1 menit itu bermohon kepada Allah dan rata-rata itu tembus doa di situ Pak. Tembus itu dengan mudah itu. Sebab memang pun Allah Ta'ala pada ko napodangi kadawe pura ni mapuasa taku na pigau parentaku. Inu no jolo. Pura minum pada ko makadi pun Allah Ta'ala ilaw no waleko. Kami matu utarong ako kulino. Engkau pasti diutarong ako matu ko surimunri. Makanya dia mengatakan satu di dunia di saat dia berbuka. Kau pura nih buka ilau nih, yo pidi yasannya rot nikmat na kotomandre tania. Ada di situ waktu sedikit kita diminta untuk berdoa. Kita pakai guna roboa. Tengerang yero, namanya miro suku insyaallah suku. Jadi ya ketulen nih tentu kami yero insyaallah suku ya tuh. Jadi apa selengah mandre subuh talalungi sunnahna pas dia menik ke Roma. Kemudian kutu buka gunakan imilau dong. Ya ronna witiri usahakan nama witiri ki. Mega to tu makun rena sepek ku ni pe kutu manasu na icoba. To kena batal. Puasa iya ko tamai batal. Ya to do kami ba napa ya anu kulile, napa rasa napa ya micung itu tidak batal. Nasabak din yan ma. Yan ikomelo ki amang ang kapapak guru na tomatoy riolo. Maka daya ko toman nasu na meki misang yung makanja pa jena rumpun na. Laitaro mi ba lima yung makok yase na napay kamu ya kumalite berarti makanja pa jena. Tuh Pak disangang. Jadi, banyak pernah saya pelajari itu dari guru tak. Tapi aja nih pudamane makanya matu makun rima nang kanisaman Ya saya kira ya no pengolongannya Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah pertemuan terakhir